We have issued notices to the respective banks and we have contacted other financial institutions and will म्याम be. तपाईँलाई भेट्नलाई कोही आएको छ Not now, Arijit. No more appointments for today. म्याम इट्स रकी Hi, I'm Jimmy Carter. रकी I'm the CEO of Delaware Steels, Texas. सर म्याडमले बोलाउँदै हुनुहुन्छ यो सिओ भनेको के हो छोटु आज सबै बोसहरूको बस हुन्छ सर सेम सेम आई एम अल्सो सिओ Oh, wonderful. Which one? इन्डिया